čia rytavo eilį kavą virti. Tu ką išprotėjai, juk aš vakar viriau. Kelkis, išviriau tą kavą. O kas kaltas, kad vėlai atsiguliai? Gal aš? Prašom. Ačiū. Atsargiai gerk, neapsiplikyk. Rankos dreba. Niekas man nedreba. Vakar norėjau su tavim pakalbėti, bet taip ir nesulaukiau. Turėjau labai daug darbo. Skambino mano teta, Bronė. Jos naglis pateko į idiotišką situaciją. Kas toks? Nu, mano pusbrolis, sugyventinė. Aišku, sugyventinė. Tai ką aš turiu daryti? Prasilošė jisai kortom. $1000 ir panašiai. O tai pats kaltas, nereikėjo lošt. Tai apgavo jį sukčiai turguje. Tai ne mano daržas. Ir iš viso suprask, jeigu aš pradėsiu rūpintis kiekvieno prasilošusiu, tai žinai, aš darbo turiu iki kaklo. Tai ką tu man padarsi? Nueiti ir atimti tos pinigus. Nieko aš ne. Ne mano daržas. Bet jau ko aš paprašau, tau niekad negali padaryti. Kaip tai ne? Nu, tai ką darai? Iš namo negrįžti. O, labas rytas. Sveikas, sveikas. Matau, nuo pat ryto įnirtingai darbuojasi. Kaip sekasi su rytelio dėliojime? Kas laimi, kas pralaimi? Aš čia tik truputį įjungiau. Blin, laiką. Ne tam aš savo kompiuterį leidau naudotis. Ne tam, kad soliterį dėliotum. Kiek žinau, tam stėsi pas mus eksperimento dėka, bet eksperimentas gali baigtis. Ir grįši tu atgal į savo Mindaugo gatvę. Ateisi pas mus, kad gautum užduočių lakstymų po gatvės. Galima pagalvoti, kad aš dabar kažką kitą ir veikiau. Dabar tu prokuratūroje sėdi, taip? Vis arčiau savo naktinių svajonių viršūnės, ne? Tatai, nu kas yra, ką tu grūzinė? Įjungiau truputėlį kompą. Ką tu nepasitikė? Žinoma, nepasitikiu. Nes kur tu prisiliesi, viskas lūžta. Kas tau sutvarkė mašiną, kai buvo greičio dėžė subirėjusi? Tik tai nedėpčiak į mane kaip šunytis koks. Taip. Tavo rekomenduoti meistrai. Tai va. Tai va, bet po to, kai tu tą dėžę sulaužiai. Ja, aš jos tikrai nesulaužiau. Na, dink nuo mano darbo stalo, tu, kompiuterį rasti. O gal klausyk, tau parūpinti vietą kovos prieš nusikaltimus intelektualiniai nuosavybei skyrių. Vaikščiotum savo po turgų, tikrintum kompaktus, o paskui sėdėtum prie kompo ir žiūrėtum, kuris čia kompaktas vogtas, kuris čia kompaktas padirbtas. Na gerai, o nusikalstamas pasaulis nieko per naktį prisidirbo? Nieko, tik tai senas bylos. Tai jomis ir užsiimk. O aš patikrinsiu, kokias tu čia logikos mokslo viršūnės bandai pasiekti. Tai čia, žinok, paprastas žaidimas, čia nėra ką mokslus. O, žiūrėk, o taip reikia iš čia imi kortas ir traukia. Laiką. Žinai, kartais aš tau pavydžiu. Naivumas, tai žinok, talentas, ne yda. Tik pavyduoliai kartais kvailumu vadina. Tai prisimink tos vaikinus, kuris neturės susipažinimo tėvą. Jis taip paprašė mano telefono, sakė paskambins. Jūs pas ką? Kokiu reikalu? Мне к начальнику, главному прокурору. Меня ограбили среди бела дня. Так вам надо обращаться в полицию. Мы здесь воров не ловим. А что это вы воров не ловите? Понимаете, я не знаю вашей системы. Я иностранец. Я из Гомеля. Мне нужно вернуть деньги, потому что я должен купить машину. Я повторяю вам нужно идти в полицию. Здесь прокуратура. Мы занимаемся только очень важными делами. А что, мое дело для вас не важно? А просто человек. Вам что, не важно? Я ведь потому и обратился в прокуратуру, а не в полицию, потому что, во-первых, я не знаю, где эта полиция, а во-вторых,
Я не знаю, настоящая ли это полиция, потому что очень много развелось ненастоящих полиций. Одевают форму, потом выходят на улицу и грабят людей среди бела дня. А у нас так в Литве не бывает. Вот именно как раз у вас в Литве это и бывает. Мне говорили. Я вам повторяю, вам нужно идти в полицию. Вы должны просто идти в полицию. А если вы еще будете тут шум поднимать, я позову нашу охрану и вас просто выбросят. Что? Я вам говорю. Не надо, девушка, не надо повторять то, что мне и так стало ясно. Я понимаю, что для вас, гражданин Белоруссии, это все равно, что пустое место. Вот если бы я приехал откуда-нибудь из, извините, сраной Пенсильвании, вот тогда бы вы тут поплясали бы возле меня, как вокруг родного папочки. Но я это дело так не оставлю. Я найду все равно все, что... Куда? Куда вы идете? Сюда. Куда? Куда вы идете? Куда вы идете? Хорошо. А вы можете нормально, по порядку. По какому порядку? Разве это порядок? Среди белого дня ограбить. Подождите. Насколько я понял... А говорят, Литва Запад. Запад, Литва, если это Запад! Ну, успокойтесь же вы! Черт вас побрал! Извиняюсь. Вы можете по порядку? Приехал, я же говорю, приехал. На свои кровные машинку купить. А эти сволочи, картежники, стрелять за это мало. Минуточку, минуточку. Извините. Klausyk, jeigu tu man dar kada nors tokį oluchą įleisi, tai skrisi iš čia jau kitą rytą su visų savo B kategorijos valstybės tarnautojų statusu, aišku? Zuikutį. Ну так, как там все происходило? На Есерин курян раскорд. Ну, щита. Щита tai kuri. 1, 2, 3, 4, 5. Šita, ne? Jo, 5. 5. 5. Gali drąsiai kelt. Šitą, šitas paimsim į viduriuką, kad čia nesimaišytų jos mums, ne? Šitą? O, bračiai. Nori dar? Geras. Iš kur tu žinojai? Nu, aš viską vaikelį žinau. Bračiai, nu. Klausyk, iš kur jis galėjo žinoti? Nu, bulvė iliuzionistas. Kas? Išsirink vieną. Nu, dabar gal 1, 2, 3, 4. Linksminatės. Pokštų savo skrečia, to aš turiu nesąmonį klausyti. Šknyso mane tas susienytis. Sadėtis, pažalsta. Perimsi šitą vyrą. Turgui kažkas jį apšvarina. O, darbo jie mat neturi. Visa Lietuva bus per Marytės plauko gyva, o jie čia fokusus krečia. Aštuntą kaladę nutempė. Что он сказал? Что тут смешного? Меня ограбили. Хорошо, хорошо. Ой, извините, пожалуйста. Так, рассказывайте все по порядку. А что тут рассказывать? Тут не рассказывать, тут жулье ловить надо. Klausau? Nerinka? Ha, sveika, teta. Kaip tik ruošiausi susitikimą, jau buvau bebėganti pro duris. Aš ligoninėje. Nežinau, ką daryti. Ligoniniai? Viešpatie, kas atsitiko, vėl širdis? Aš tuoj atidėsiu tą susitikimą ir atvažiuoju. Sakykit, kokioj ligoniniai? Ne, aš naglis. Prisirijo kažkokiu tablečiu, norėjo nusižudyti. Nežinau, ką daryti. Gerai, kad naktį atsikėliau. Ėjau vandens atsigerti. Radau gulintį koridoriui. Putos iš burnos. Aš tuoj atvažiuoju. Aš suprantu, tau darbas. Nesvarbu, palauks tas darbas. Kokioj palatoj, sakykit? Tu žinai, iš to nervo tai buvau susijaudinus, skubėjau, nieko nepasiėmė, gal tu gali į mūsų namus užvažiuoti. Reikia paimti jo daiktus surinkti.
jam čia pravers. Dantų šepetėlį, pižamą, chalatą, tapkes. Dabar čia nieko neduoda. Žinoma, atvešiu viską. Supranti, net pinigus pamiršau. Tai pasimetus buvau, galvojau, kad jau viskas jau numirs. Guli paslikas, po tos iš burnos. Bet kodėl, kodėl? Tada kaip ir įsiskolinau, lošdamas kortom. Negalvojau, kad norės nusižudyti. Kvailys, taigi būtume viską sutvarkę. Nebekalbėkim, teta, aš tuoj atvažiuoju ir viską atvešiu. Gal dar ko reikia? Pamiršau rankinę ir pinigus. Dabar stoviu kaip višta. Neturiu net už ką popierinio nosinaičio nusipirkti. Iš daktarų lignino prašinėjau. Paimk mano vaistus iš vonios kambario. Ir dar šaldytuvė yra toks mažas rudas buteliukas, raminamųjų tinktūra. Aha, šaldytuve, rudas buteliukas. Gerai, viską atvešiu. Ačiū, Neringa. Iki. Nėruška. Idiotas. Sugalvok tu man. Tavo silas. Labą dieną. Čia Neringa skambina. Atsiprašau, bet teks atidėti tą susitikimą. Turiu važiuoti į ligoninę. Taip, ekstremali situacija. Mano pusbrolis apsinuodijo. Ligoniniai. Taip. Atsiprašau. Viso gero. Так, вас ограбили, да? Да. С оружием, без группы или одиночка? Какой одиночка? Да что вы надо мной издеваетесь все? Я пожалуюсь в посольство. А оружие было? Было оружие? Слушайте, так ничего не получится. Нет, я пойду в посольство. Да идите вы знаете куда. Извините, ради бога. Так, начнем сначала. Имя, фамилия, место проживания. Геннадий Артюкович, Викентьевич по батюшке. Приехал из Гомеля. Хотел машинку посмотреть, какую-нибудь, знаете, машинки тут лучше, чем... Žbeldė. Žinai, su didžiausiu žuliku blogiau nebūna. Įsivaizduoju, Lukas pats pasimovė ant kartiožnikų, o reikia, kad jie piplėšė. Ir bijo grįžti pas savo bobą į Gomelį be babkių ir be mašinos. Žodžiu, шакесная ситуация. Где тут подписаться? Так, подпишите, пожалуйста, тут, а потом тут. Прокуратура. Ввели до борту клиента. Так что ж, господин Артюкович, поедем посмотрим на ваших жуликов. А чего на них смотреть? Их сажать надо, и потом не мои они, а ваши, здешние, тутейшие. Поедем, поедем. Поедем. Laika? Daug raktelių su tavo tačka varysim. Kodėl vėl su mano? Man ir taip daug benzino ryja. O man už tai niekas nemoka. O tu nusipirk tokią kaip Marytės, a? Su tokiu grabu tikrai jokios mergos nepakabinsi. Čia tas pats, kas dviratis. Ну что, господин Артюкович, на иномарочке поедем. Пожалуйста, пожалуйста. Nepatikėsi, Kauno mariose aš ištraukiau 2 kilogramų ešerį. Nes tarkį ešerį vilkau pusę valandos kaip tanką kokį. Nieks negali patikėti. Žinai, aš vaikystėje spiningaudamas lavoną užkabinau. Eik tu savo. Tai taip išsigandau, kai pamačiau mėlyną striukę. Tai čia bet kas gali išsigąsti. Уважаемые, я не понимаю литовского языка, и мне очень неприятно, когда вы говорите по-литовски. Это дискомфортно для меня. Пожалуйста, говорите по-русски. Ведь это
не тактично с вашей стороны. Не, и žuvus klientas papuolė. Ну так где это место? А? Сейчас, подождите. Кажется, туда надо идти. Вот здесь. Да, здесь. Так значит, тут стоял столик этих грохов? Да. Здесь. Правду говорят, что вы, литовцы, хладнокровные, как рыбы. Не поймешь, что у вас на душе. А чего вы ожидали? Гостеприимства? Широкой русской души? В картах, что ли? Да какая это игра? Мошенничество среди белого дня. Любезнейший, основы общества — это жадность, страх и продажность. Человек плохой, но любит добро, когда это добро совершают другие. Ну что ж, приехали. Да. Я вас найду, если вы мне понадобитесь. Надежда есть. Как бы надежда умирает последней, но я сомневаюсь. Да ну вас! Я голодать буду возле вашей прокуратуры, если вы их не поймаете. Я в газету напишу! Дежурный вина. Taip, klausau. Tai ko mėtai ragelį? Negi taip sunku išklausyti pusę minutės? Klausyk, mieloji, man labai sunku klausyti šeimininių paskalų ir ypač darbo metu. Aš pusę dienos poligoninė trinuosi, o tau nemotais. Kas? Taigi mano pusbrolis Naglis apsinuodijo. Tiksliau bandė nusinuodyti. Tu nesijuok. Jis nusižudyti mėgino. Ai, niekada nebuvo stabilios psichikos tas tavo lepunėlis pusbrolis. Ar šaibą iš egzogaus, ar merga paliks. Iškart kamuoja, matai, pasaulinis sielvartas. O kas šį sykį? Gal bitė įgėlė? Oi, tau tai viskas labai juokinga. Tik mudvi su teta iš proto einam. Taigi sakiau ryte, prasiskolino stambiai, grasino jam kažkokie ten tie jos sėvrai, čia ne juokas. Pala. Prasilošė, sakai? O kam prasilošė? Kam nors iš saviškių hebros ar kam nors rimčiau? Nežinau. Bet sakė, kad prisiskolino krūvas pinigų ir žudytis bandė. Kur prasilošė? Vėl viskas jai su savo reikalais, taip? Gerai, aš atvažiuoju, jis galės manim paskalbėti. Tu dabar kamantinėsi Naglį, tokioj situacijoje, jisgi dar visai silpnutis. Kai kalba eina apie stambės pinigų sumas, man vaikinų ašaros nerūpi, teks pasikalbėti. Na, turbūt, nežinau. Tu tai geriau žinai, kaip elgtis tokioj situacijoje. Gerai, viskas, atvažiuoju. Lauk.
Sveiki. Sveikas, savižudį. Tai ką, nepavyko prisidėti prie bendros statistikos? Aš žinau, kad tu matai, neringa turi labai retą talentą. Amžinai jos giminėms, artimiesiems draugams nesiseka. Taip kad atleisk, kad aš be apelsinų, be gėlių. Na tai pasakok, gerbiamasis. Kas, kur, kaip, kada? Tai ką čia pasakot, pats kaltas. Tai ir durniai turėjo būti aišku, kad visas tas žaidimas ir pastatytas ant to, kad išdurt savo artimą. Kol netėjo tolimas, taip. Na, aš čia pavyzdžiui apie save. Bet labai gabiai viskas susuko. Galėtų kokioj solidžioj firmoj psichologijos paskaitas dėstyti. Taip stengiausi, atsargiai. Mano pažįstamus anksčiau kazino dirbęs kelias taisyklės buvo išdėstęs. Pirma, jeigu nesėkminga kaladė, keisk ją. Tai jie sprendė, kada keisti kaladę? Na taip. Antra, nervink tą, kuris dalina, jis pradės daryti klaidas. Bet susinervinai pats. Na, ne iš karto. Trečia, laimėjai kukulkušą ir eik iš ten. Tam vakarui užteks. Bet neišėjai. Tai kad jie nelabai leido. Мужик, ты чё, мы тебе дали отыграться, ты нам тоже позволь. O aplinkui ten keli škafai, bicepsas tik trukčioja. Tai šūdo vertus tos tavo krupjė pamokos. Nagi, brangusis, pasako, kaip jie tave išrengė. Tai kad viskas taip paprasta, jog nėra ką pasakot. Viskas labai paprasta. Toks durnelis kaip aš prieina, pasižiūri, kai prieš tai kažkas išlošia ir pasirašo. Deda stavkę, sakysim, po 100 litų į banką ir traukia po kortą, kurio korta didesnė, tas ir pasiema banką. O jeigu ištraukia vienodą, tai dviese pasidalina. Tik šūdai jie tau dalinasi, visą laiką ant viršaus užmeta. Tipo, jeigu turi kiek bankė, gali dėti ant viršaus. Žodžiu, jeigu turi dvigubai tiek, tai gali kelti stavkę. Ir tai be galo, nes jie tai turi pinigų, o aš neturiu. Ir ant tokios lievos schemutės pasimokė. Įsiveržė pas mane į kabinetą tas baltarusis ir pradeda dėti ant Lietuvos. Jis turbūt Lukašenko žmogus. Tai tu pats Lukašenka. Įdomu, jeigu tu visas babkės mašinai prašyktum, lakstytum kaip įsižiojęs. Nereikia lošt. Mes pas juos į Minską nevažiuojam lošt. Ko jam čia reikia? O! Sveiki, realiai. Tai ką kalbam? Ai, vis apie tą patį Balarusą. Ne Balarusą, o Baltarusą. O tai koks skirtumas? O jeigu tave kas Litvinu pradėtų vadinti, smagu būtų. O kodėl mane turi vadinti kažkas Litvinu? O tai kodėl tave Laika vadina? O kodėl tave Bulvė vadina? Baigi čia teršteterį. Aš nieko nesuprantu, iš pat ryto tas baltarusis. O po to man neringa skambina, jos pusbrolis, matai, bandė nusižudyti. Eik tu savo, dėl ko? Nu, kad taip pat prasilošė, scenarius identiškas. Klausykit, tie kartiošnikai man jau buvo. Sudėtis aiškiai, sukčiavimas. Tai kad ne. Svetimo turto užvaldymas apgaulės būdu? Tai gal likimo būdu? Vis tiek kortos juk. Tai kad ne apgaulės. Šuleriai visgi. Gerai, gerai. Straipsnių dispoziciją vėliau surasit, bet vyrai reikia kažko imtis. Tas baltarusis tuoj pradės ant mūsų prokuratūros laiptų badauti. Gerai, gerai, užsiimsim. Nebijok, kad mes jį padarysim. Oi, darytojas atsirado. Tau nei kortose, nei meiliai, niekur nesiseka. O kam opimas liaudžiai? Labadiena, labadiena. Ko šis tik reikėtų, sunkesnės ar damai? Žinai, muzikuoti aš nenusiteikęs. Čia vyksta tokie kortų čempionatai. Las Vegaso taurė laimi. Man tai nerūpia, aš neazartiškas žmogus. Pagirtin. Bet aš neklausiu, ką tu veikiai surinkęs sakė, aš klausiu, ar nematei. Nu, mačiau. Velnis iš tavęs kiekvieną žodį reikia visų repliam traukti. Kas per hebra? Ką žinau, vienas nudo kortas, 2 durnelius masina, 3 babkes duoda, dar 2 bultikai saugo. Be stogo dirba? Kaip čia padirbsi be stogo, bet kam iš mentūros moka, užmuš nežinau. Ir dažnai jie čia? Dažniausiai tai mašino turgui pasirodo, kai daug duchelio prieina. Poryt turėtų žaisti. O kaip tik tai tą aš ir norėjau sužinoti. Matai, būtum iškart pasakęs, aš būčiau už tavęs nupirkęs kokį nors voktą kompaktą, bet... Koks voktas? Čia visi švarus. Švarus, tai pasakysi. Geriausios Metalikos baladės, o gal turi geriausios Metalikos vestuvių dainos? Nepyk, nepyk. Ir niekam nesakai, kad man kartiošnikai parūpo.
Ką aš durnas? Nežinau. Ate, kaip sako Valinskas. Kvietėte? Obana. Užeik, pasirodyk, vaikeli. Nieko savo, aš šilkas. Mūsų berniukas panašus į žygalą. Duodu kepurę prieš jį, kad ieško nuotaikos. Nieko tokio. Šiandien tu manęs akių mulkintojų neįžeisi. Na kaip jūs manot? Aš manau, kad tiks. O prie ko čia nuotaka? Ach, tu šventas naivumėlį. Ar tavo atmintis siekia tik akimirką? Nuotakos kortuotojų tarpe. Apie ką iš? Manau, kad pati tinkamiausia kandidatūra. Nagi, tu esi vienintelis kortuosas mūsų tarpe. Taip, kad mes neturim kito pasirinkimo. Tau teks eiti į turgų ir pralošti prokuratūros pinigus. Taip, esi žalias naujokėlis, kaip policininko tavęs niekas nepažįsta, išskyrus tas dvi bobas, kur nubaudė už neteisėtą gatvės perėjimą. Turgoje tavęs vapšies uniformą nieks nematė, taip kad priseksim mikrofoną ir pasiūsim, kad galėsi parišti tos žulikus, gerai? Nes tas baltarusis prie mano durų jau matracą matuoja. Galadovko bieblėt būdų. Taip, kad galėsi pademonstruoti savo talentus kortuodamas. Gerai, bet... Bet... Teks nusirengti. Ir prarast nekaltybę. Kur mikrofonas laika? Va. Gerai bus. Vyrai, važiuokit greičiau, bulvė jau turi būti turgui, dabar jūsų eilė. Tadai. Ne, neturėtų atpažinti bulvės. Aš klausiau, jis net Gariūnuose nėra buvęs. Ne, neatpažins. Pavalgom ir einam. Gerai. Čia dabar. Ну что вы тут себе представляете, а? Что, вам на голове нехорошо? Прошу, надо мной не издеваться. Я имею такие же права, как и каждый человек. Никто над вами не издевается, но всему есть предел. Вот именно. И моему терпению тоже пришел предел. Я не верю, что мирным путем чего-то можно добиться. Я буду голодать, пока мне не вернут деньги, которые у меня украли. Которые вы проиграли. Это не игроки, а жулики. Я не проиграл, а был обманут и ограблен среди бела дня. Слушайте, вот как раз теперь мы этим делом занимаемся. И наши мужики вот... Коюща добро стоит. Варикит, говорит, еще. Ирги. Tas gudasушка не смотрит, а не гевой. Tai jau tikrai užsispyręs papuolė, a? А что бы вы делали, если бы на чужбине, вдали от родного дома, вас взяли и украли ваши деньги? Слушайте, мне, наверное, в голову бы не пришло голодовать у белорусской прокуратуры. А во-вторых, Лукашенко, наверное, засадил бы меня в тюрьму. Не надо. Не проплетайте сюда Лукашенко. Я политикой не интересуюсь и никуда не лезу. А вот свои деньги на ветер я не позволю бросать. Ну, слушайте, ну, что вы думаете, что вы тут один пуп земли? Ну, у всех ведь дела, ну. Ничего. Вот придут корреспонденты с газеты, люди с посольства. Тогда вы обратите на мое дело должное внимание. Tu man čia nekišk laikraščių po velnių dar. Darai, ką norit, viską stengiasi iš paskutinio, tas man laikraščiais grasina. Я тебе еще погрозинцу, я депортирую тебя сразу. Laiką bumčius prisink. Netausinė šakinė. Turim gi mes užsimaskuoti. Tau dar reikia maskuotis? Vis tiek nieks netiki, kad su tokiu snukiu galima dirbti prokuratūrai. Tyliu, bet vis tiek bumčiukus prisukti. Серьезная игра! Выигрывает каждый!
Tu žiūrėk. Net reklaminės akcijos. Įsivaizduoju laiką. Šiandien kiekvienas ištraukęs čirvų bartuką gauna nemokamai 2 bombolius nukauto alaus. Progresas. Ялка. Дар. Versk. Tavo diena šiandieną. Ateis kas nors ar ne? Dirba žmonės, atves. Dar. Versk. Sakau, kad šiandien tavo diena. Kimba. Разрешите мне секрет? Деньги есть? Конечно, есть. Проиграть не боишься? Боюсь. А вдруг выиграю? Давай садись. Ну, тяни. Откуда сам будешь? Из Калининграда. Ką manai? Ясно. Nežinau. Reikia laukti. Bulvė turi pasakyti, nu čia tai geras. O jei nepasakys? Pasakys. Переворачивай. Ну, будь что будет. Мужик, давай по последнему кругу. Ладно? Я не знаю. Вообще-то я машину должен купить. Ну что ж, если так дальше будет вести, ты на моей поедешь. Идет? Идет. Ладно, ты у меня уже кусок выиграл. Давай по-крупному. Ставлю 3 куска. Ну, давай. Ладно. Еще 3. Побойся Бога. А чё ж так? Играть так играть. Вот это последнее. Еще 5. Люди, ну что же это такое-то? Он ж только что с потрохами меня кинул-то. Откуда я такие деньги возьмут, а? Я тебе доложу. 10 кусков. В натуре? Ну давай. Вы че, мужики? А что, пасуешь? Не знаю. Как теперь домой вернусь? Ну, 15 кусков. Да ты чё? Ну, играть так играть. Еще 20. Сколько? 60 штук? Что скажешь? А? Так нечестно. Здесь 100 штук идет. Мужики, да вы что, в натуре сговорились, что ли? Да что вообще, братва? Всем лежать! Дальня, скажи, дальня, с бульбой все жопы, на! Ты чё? Не понял? Что? Твоей пушкой не размахивай, своего дружка еще прострелишь. Что, крутой, что ли? Косой, сматываем тебя. Полиция! Стоя! Stovėk! Tavo rytas dar išauš. Aukos ir žebliai galite atsistoti. Jei kas alkanas ir ištroškęs, statau. Ką veiki? Ataskaitą spausdinu.
Užėjau kai ką įsiaiškinti. Ką? Sulaikyti įsako, kad pinigų buvo $1000 daugiau. Juk tu paėmė įkalčius, a? Ir ką? Tai ta, $1000 ne juokai. O kas sako, kad juokai? Tai kur tai doleriai? O ką jie turi sąskaitas faktūras? Sulaikyti todėl ir sulaikyti, kad buvo patys sąžiningiausi žmonės visame turguje. Tadai, baig tą ironiją, gerai? Aš tik atėjau įsiaiškinti. Aš irgi noriu išsiaiškinti, kiek durnelių jie plochijo ir išviliojo paskutinės babkės. Tik dabar nevaidink man, kad duodi interviu vakaro žinioms. Tai tu sakai tikrai nežinai, kodėl jie sako, kad buvo $1000 daugiau. Kaip nežinau? Žinau. Todėl, kad jie sukčiai. Aišku. Sveikas. Nepyka, tik savo užsisakiau. Nežinau, kada tu pasirodys. Kas čia dabar? Nuo pyrago pradedi? Lengvas desertas. O aš tikėjaus padarių pietų bent tiek. Esi man skolinga. Saldumynai puikiai malšino pašlyjusius nervus. O tu tai užsisakinė, ką nori, nekreip dėmesį į mano nenormalų valgiaraštį. Brangioji, tu esi moteriškumo ir prietaro auka. Kiek aš tau kartu sakiau? Saldumynai kenkia tavo talijai. Tu nuolat man tą patį kartoji. Čia, perduok savo mamyčiukui nagliui. Kiek čia? Kiek prašė? Gabalą žalio. Ačiū. Aš nežinojau, kaip būtų ir išsisukė, aš jau net būtą mūsų žadėjau užstatyti. Iš kur tu gavai? Neįsižeisk, bet dar mano senelis sakydavo, ne bobų tai reikalas. Ir perduok tam mamyčiukui nagliui, jeigu dar kartą sumonys kortuoti, tegul eina šikt. Aš jo daugiau netrauksiu. Ir tegul netaupo to glėčio. Prisiryja tiek, kad nieks nepampuotų. Nu, kodėl tu šitaip? Viskas, nieko daugiau apie jį nenoriu girdėti, aišku? Aišku. O gal čia pavalgau? O gal norite maninio maisto? Neatsisakyčiau. Куда вы идете? К начальнику. Нельзя. Запрещено мне вас пускать. Что за глупости? Не глупости, а запрещено. Вы сами так сделали, что вас не пустили. А если я вас пущу, мне из работы выгонят. Ну что это за страна такая? Почему меня здесь все игнорируют, а? Ну, какое вы имеете право меня не пускать? Почему меня? А потому что помнят эту вашу голодовку. Ну что же мне теперь делать, а? Кстати, газеты так мною тогда и не заинтересовались. Да, и амбассада вами тоже не заинтересовалась. Ну потому что я им не звонил. Я же просто пугал. Да, и удивляетесь вы, почему вас нельзя пускать. Ингрида, кого с вами чур? Шевелисой. Ну, опять вы? Я вам так благодарен. Так благодарен. Что это такое? Это презент, благодарность. Слушайте, вы все наши правила тут ломаете. То вы голодуете у нас на лестнице, то теперь принесете эту взятку. Да какая взятка? А Какая что взятка? Это же не взятка, это благодарность. Мне ведь от вас сейчас ничего не нужно. Вот когда мне было очень нужно от вас справедливости, вот тогда же я вам коньяк не приносил, да? Слушайте, это по-нашему теперь есть коррупция. Какая коррупция, какая коррупция? А что, по-дружески, по-свойски не могу угостить вас коньяком? Спасибо вам. Вы знаете, не сердитесь на меня, что я вам доставил столько хлопот. Просто
деньги для машины я взял у своей дочки, а тут жулики меня обчистили. Но зато теперь я вот убедился, что Литва правовое государство. Ну, я вам так благодарен. Я вам так, ну, знаете, все вернули. Машину купил. Ваш помощник мне помог выбрать. Его зовут Андрей. Лайка. Что Лайка? Лайка, ну, я ничего. Не, мне нельзя, я на работе. За вашу прокуратуру? За вас? Спасибо вам еще раз.